Hari guys, niuli sa tangari sa parando nya nangita tag sudan nga humok. Nangita tag humba nga lata o kaha balbakuwa kay sakit kaya akong ngipon. Ari ta ari guys. Mukaon ta ari guys kay di makaya akong ngipon guys. Ni kaugma magpaibot jud kong ngipon ani guys. Tanawan ninyo, kaon ta. Og pilaray oras guys nabuntag na unya karon na natangari nagpalista na ta diri adereo tanawa diri guys magpaibot na ta og ngipon tulog gini kabok ana diri sila si Ma'am Ninit Ma'am Ninit yang anak ko si Travis karon palista na ta diri guys na diri ang mga silingan ra po nako taga si Travis og si dara nakita na to si Ma'am Ninit, Travis og si Arisi. Kini magpakuan sa ta sa tong dugo guys kay basig sobra na tong dugo, maawas niya tong dugo. Nagpa BP taw nya karon pa Japon sa takadiyot. Di ala si Inday Narlin Inday Narlin. Kita na akong pangagday, paibot jud ko ngipon tiwas ron. Karon smile sa modya kay karon taud-taud sakit na kay ni naras law na nagkulat na daghan na king gibta daghan na kayo lab ni ako na sunod karon mukalit lang kung kaandaran human ako madali ara magic na grabe doktora karon limugmog sa tubig kay grabe yung sakita limugmog tag ice para makubol ang dugo kay karon makakaon na taglami guys hapit na maayo guys ni kaugma ni ayo na ni kunya usa ka semana ko way trabaho guys daghang salamat.